bakla. Ay, awanan, kumare. Awanan, di ka barbaro cellphone ko. Anya, taapay. Napukaw ka di? Wano? Natakaw. Ha? Hindi napanak ijay inuman, mare. Napanak tumat ngamin nagsayat. Anya nga ita. Ay, napainom makitigas taunay. Isadyak madla na putan no anya. No natakaw, o ano, natnag ko. Anya? Ay, awanan di cellphone ko, kumare. Awanan di mausar ko, Kat basol mo Tay tantumot gamin agsaysayat ti aramidam. Anya nga ita. Awan mausar mo nga agsayat. Ay, saan na mabalin, kumare? Inakagsapol iti pakitang danak. Iti kasta, makagatang iti baro cellphone ko. Ay na, jak lakit di mabiyag no awan cellphone ko, kumare. Anya? Katuan, uray nakagugas iti carrots, tapno ang kakwartaak. Wano saan, uray agbali nakalabandera ita. At dalakit maurnong ko. Damag kong agsapsapol ka nun bakit ilyang ti aglaba ijay balayda. Awan ka nung amintay sigod ang labandera da. Ha? Kasta ka di? Awan kumare. Iso ano kayat mo? Mapan ka kasaritam. Ayun man. Ay na, sapay la kumatawan pa'y tinakasarita na paglabaan na. Taway siya akon. Wan kumare. Ingka katatan tap na makasaritam. Nadamag ko ngamin ngagsapsapol kayo iti labandera yun, nana. Iso nga'y maya. Wan, pimanang gamin te sigod akadwami diti balay. So nga awan ti aglaba ti mureng me. Imureng launay dagiti apok. Ay, katsiyakon, nana. Ha? Sigurado ka? Ay, nana, anya lakit din, aya. Ang angawon naksamot bakla. Sika aglaba? Ay na, nana, pudno te bagpagakan niya. O sige, umay ka nga ron inton bigat ha? Apag iso a Sabado, kano kayat mo? Umay kan tumanin inton Lunes. Agdalos ka diti balay. Oh, ay sige, nana, umayak na umay. O anya, nakasarita ni Nana Ilyang, mare? Ayun ko, mare. Ay, uwan ko, nana. Ay na, sa wakas. At damat lapakitang dana ko, Ay, makaornong at matlangin itigatang ko iti salbaga cellphone. Ala makitangdan ka, tapno na igatang mo. Kalpasan na, ipatakaw mong tumanan. Ay, saanan, kumare? Diyak kaya di mapan ijay nga inuman. Jak mamatikan ka, kumare. Si Kapay, asaan ang mabiyag no saan nga agsayat. No, si kakit di mat, kumare. Ay ngam ala, uwanan sayat no sayat. Ayos lang. Ngam ti aging dadalos. O, di ba? Katon. Ay, aglunat na sumayata ka bakla. Ay ngam, sa anak akas kadagiti karuba nga aging dadalos. Kunam lamit no awan ti aramid da. Ngam, dang nga daman. Nanay. Abay nga katawa kang agmay-may sa bakay. Ay na, makapaulok nga rod lakay. Ni kanu bakla asayot. Napan kanu nakitang dan ijay ayanda bakit ilyang anaglaba. Ken nagdalos iti balay. Ha? Kahit, anya kumangay ti nakakatkatawa iti dayta. Kat, anya pa'y ngay lakay. Makapaulok Ngamin, ide, kunamla no saan makitang dan. Gaputaday tala agpapapintas ter aramiden na. Ngamita, uray aglaba ken agdalos iti balay. Tinutupan na. Anya? Ay, baklang awan makukwarta na.
sayet a sayet, ngem awan met gayam pagsayet na ti danga. Ay na bakit? Awan bibiyang mo kenkwana. Ngamin, di na kamat bibiyangan. No day ta pa nagkatkatawam ket napan ka na ginaw at dako manaaramid mo. Ay nalakay, biyangak ta makapaulo mo ngamin. Agbibisin a bakla. Agpadadalakin ni pilang ako marina, ha? Nagpadaan da nga agbibisin. Nya! Nay, si kamot gayam ti masabat ko ibiyan. Naggapam ngay. Narabyan ka may. Kat, di ta igigid atata. Siguro, napan ka manin nakimaritisan niya. Iswa narabyan ka. Ay natata, uray na rabyanak itikas taunay, awan bibiyang nyo. Day taman biyagyo ti pakibiyangan nyo. Awan bibiyang nyo, nga uray agpatpat nagak amapan makimarites. Agya, Laklakayan kayo aman nakibiyang. ibiyan. Maminsan pa'y apakibiyangan nyo ti pan nakarabiek. Talaga ang makangag kayo kanya. Amo mare, damag ko anapan ka no nagmarmaritis ni Ibiyang ijay daya idi kalman. Ha? Kat? Anya ka no tinapan namanin in marites dayjay nga ibiyang aman nakibiyang? Ay kat, asino pa'y kumano saan adatang? Duwata ka nung arod ti bida iti amin nga istoryana. What? Saan ba ka talaga ti awanan pain? Uwan nga ron. Kat ti may sana damag ko. Kat katawaan na kano ti panakitang dan mo ija ayan dana na ilyang. Nangruna ti panaglabam. What? Ay, sos. Anya ko mamatin nakakatkatawa iti dayjay? Naglaba ak tapno at datangdan ko. Sa anak mat anapan nagtakawan niya. Isu nga rod, nung nairwam tamutan iti ugali dayjay nga ibiyang. Amin lakot pakibiyangan na. Ay, sos. At dantual daw na dayjay. Uray po utem ti kunak. Ti awanan ba ina babae? Ay, una yan ay ati tao nga awan maaramitan na iti biyag na. Ay na, bay amon mare. Saan nga iso ti makadadaal iti beauty ta? Ay talaga pagpungpungto tanak day dyan nga ibiyang. Ay na, napiyapay kanyak. Tanagbanugak ti kwartak. Sana kaskan kuha na. Ama panlaag pakpakod ko diti sa bali. Tapno lang nga da kwartana. Ay danga talaga. Nakasawak man ako nakon. Oh, adto'y titangdan mo ana urnong bakla. Ha? Ay na. Agyaman ako unay-unay, nana. Awan aniyaman na, si kakit dimot. Ay, sa wakas. Kamaudyanan na. Makagatang akmanan iti baro a cellphone ko. Ani ha? Igatang mula ang iti cellphone day tatangdan mo. Aywan, nana. Diyo ka di madlaw nga awan igam ko a cellphone ko. Ngamin, natakaw iti napanak ijay inuman. Ay unay kan? Ala gumatang ka garaw tapno adaman ng takawon da. An nadam ngamin Ay, wen, nana. I promise you all. Ang nadak di cellphone ko agatang. Ne, gimatang kamat gaya man iti baro a cellphone mo, mare. Ay, katuwan na ako, mare. Apay kapoy. Apaw, sana all brand new kan branded ko naman. Ayun, Nagbanog akmet. Di ginatang konti kap-kap na kaka-cellphone. Kat, pinadaraam kumamot na tapno saan manin ang matakaw. Ay, suwas, adula amin na padara nga ibagbagamet ko, mare. Tinapatag kanyak. Naipos ko ti kayat ko nga i-post. Ha? Anya man ang ti-impose mo? Diyak pa'y nakita Kung nakitipost ko, kastoy ni. Ha? Agdungag ka, Naimbag pa'y, apagrigatak ti kwartak, nga igatang ko iti usar ko. Ngam ti mapanak, agpakod ko diti sa bali, tapno isi mani, kunat. Anya? Nasakit nga min tinagam ko.
Gapoy tinangag ko, di na minsan paingal daw. Matamaan, ti matamaan. Salbagkit, de. Iawanan bain abakla. Pagpungpung tutunak at talaga. Hey, si Kamalan, kitagungungit ka mo tabagmag na. Apaya, ni Biyang. Ha? Siguro, awan dagay kamaritis mau. Iso nga gungungit ka bagmag na. Anya, amo yung mat nga agong ungetak, tata. Iso apang nga asiyo. Ta saan nyo kumaanayunan? Amangan nuta kayo ti pangipapasak iti pungtot kaw. Anya, Ha? Manakibiyang kayo, ha? Di ta ka man langan alakla kaya. Talaga nasakit tinakam ko iti daya bakla. Inton kon sugudak lang arud iyay balayda. Anya? Ne. Apay, anya ti basol je tao ken ka? Takas tao na iti pungtot mo? Ha? Dakkel ti basol na kanyak lakay. Tila mapan na ipopos iti Facebook kunamlan asino akadalusan. Anya? Kitaam namin ti post na Saan nga interesado na anyaman ti post na bakit? Kan may sa? Saan kami friends? Biro kam tinagan na pakitaam. Ay na, ibiyang aya. Agunget ka no at danagan mo iti post na. Ngam no awan, anya kumaaga po nga agunget ka. Ay immature da bakla. Awanan bain. No adda ko maparikot na. Ibaga na. Saan akas jay nga ipos na latan. Immature at talaga. Oh, bigbigat pa ilaan, ngam nakasukat ka manan. Papanamaya, Mapanak ijay ayan dagiti ko kumaray. bigbigat pa ilaan bagay. Mapan kay man agmaritesan? May saka man. Alak, buwisitin nakta kitam. Uray si ka pagpapasak iti pungtot ka. Uray kitam. Anya, sus, mala. Din ka nga rudan. No iso ti pakalaganan tariknam. Inakon, agluto ka iti sidaan ha. Agawid ak madamdama, mabisinak taw. Apay, awan makan ni balay dagiti marite sa padam? Na, talagang sakit di ba? Malalalalain kan bakit? Angaw ko lang mo si Kamot. Inkan! Ay, makakatawag man bakla. Kat, anya pa'y lain kararamidam. Ibagamon atap no agkatawa tadua. Ay na, napan ka no ni ibiyang ijay ayan dagiti ko kumari na. Imbaga na ka no nga immature ka. What? Ako, immature. Taabay ka no ana ibagana dahi ta. Gapo ka no iti impose mo iti Facebook, iti na minsan nga aldaw. Anya? Dahita tinadamag ko itay na panak ije tersena ni Marie Cora. Jakmat kiti sinaludsod isuuti nang ibaga. Tiyawanan bain nga ibiyang. Ho, pagpuno na ang salong. Dapat nang kalusin. Anya? Ho, paimandaya babae. Masabat ko lang. Pakita akiti adong nga star. Siya din ti bagaan na nga immature. No adaman ti immature kada kami adua. Iso, saan na siya? Immature plus guilty ko naman. Ala, ibagantukan ko na no masabat mo. Tapno maikat, day tapungtot mo. Talaga, madurag ko talaga day jay. Sana siya ti karkaritan na. Hoy, nasaya at mata nagsabat ta si kaibiyang manakibiyang. Ha? Oh, awanan kay tibainan niya. Anya jay madamdamag ko nga ibagbagam ka no nga immature, ha? Kat pudnumat, no adda parikot mo, ibagam, saan akas ta nga ipopos mo iti Facebook, immature ka talaga. Immature na talaga, ha? Ang mga no kaya't mo ang makakita iti star, madurad ka makitam. Anya,
No adaman ti immature ka data. Sika, ngamin, awan matinabasa mi ti posko, anagan mo. Saan ka di? Ha? Sika ti immature. Awan nagan mo nabasam, ngam, guilty ka. Gaputa amom tabaghim nga aramid mo dayjay. Saan ka di? Ha? Napasagidan ka. Iso akas taon ay apong dot mo. Ha? Mawatam di kayat ko asawan? Anya? Kan Maisa, pudno matin baga kiti posko sana ya? Ana say-saya ti kwarta nagbadnogan, ngam ti kwarta ana alalaang iti panagkayang. Anya? Oh, anya, guilty ka sana ya? Sika ti immature. Sana siya danga. Maminsan pa nga da imarites mo. Ha? Pagdaral ta subsub mo ko naktuman sa pagkababae. Oh, apay akas taunay nga isang mo. Sumusungad ka pa ilaang ang pagatlapayag mo tanay ta isang mo. Ay nanagaragsakap. Apay ko nam, natumpak tayo nga ibiyang. Anya? Kaduan, tinumpak iti na sabat ko. Inikak man iti pagnakman na. Awanan bain kay. Kat, anya pa'y ngay, barangag na ka ma. Ho, immature ngay bagbaga naman. Iso ate immature, plus guilty ko na mon. Inton kwan. Ipulong na kaki nila kay na. Ay na, awan bibiyang ko, uray, umay da nga agad sawa, pagtimog tupay ida. Anya? Ay nagumutan? Amumatan kanya kumare, nasing patak na nasing patak. Ngam no day tayo matlaang tao, ang ati aramid na kat imarites na kiti sana pod no, ay, makatungpa ako na tumas. Anya? Tinumpa na ka ni Bakla Ijay Dalan? Unla kayo? Ay no, balsak to day jay, oray putam. Oh! Usto mo't di naramid di baklakin ka. Anya? Usto lang, tapno agnakam ka. Kenpud no di imbaganagan ka. No adda immature ka da kayo. Si kadayta saan ani bakla. Anya? Iso aday ta nga inaramid na kan ka. Pagadalam ko ma. Sardi nga mo, di pan nakimarites mo. No di mo kaya't ama ires day tarupam. Gapula ang iti katutungpa. Maawatam bakat. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, anya laki din. Among kumari, nadamag ko ang naglako kanu ni nanamilyang iti sabong. Ah? Kasta ka de? 20,000 kanu tinaglakwan na. Wow! Nagdakalmatan. Anya nga taasabong tiinla ko na. Jak amo, adumat a klase ti sabong amula ni nanamilyang. Bilibak at talaga iti dayja abakat. Uray bakutan, naggagatlat na nga agmulmula. Ay, awan pa pa namin ton bigat. Pasyaran taman ni nanamilyang. Kitaan tadag iti mula na asabong. Katun awan mo't papanakin ton bigat. Mapantang kumare. O sige, dagasan ka di balayon. Amuyo ka dinana? Bilib kami man kada kayo. Ha? Una na. Ngamin, oray kasta ti edad yun. Agmulmula kay latta iti sabong.
Wan, jak nga bin kayat ti agtugtugaw lata. Kayat ko ang ma-exercise ti bagay. Iso aday ito'y sabong ko lata ti as-asikaswag iti inaldaw. Kasta ka din, nana. Ay na, naimbag pa'y kada kayo. Napigsa kay latang agmula iti sabong. Wan iso ka pa ay di mapaglakwak. Balbalo na ang dagiti apaw. Ay, kasta. Ay, wan gayam. Ang mga numabalinti dumawat iti maimula a sabong. Ay katwan apay kit din asaan. Ikan kayaw. Kan ikan kayo mutan iti fertilizer. Tapno adda may apply yaw. Iti kasta. Adda alumang tao. Ay na, agyaman kami unay, nana. Agyaman kami unay. Ay, wow! Nagpintas mo't tanda ito inmulam asabong, kumare. Ayun kumare. Dinawat mi day ta ijay ayan ni Nana Milyang. Kasta ka di? Asino ti kadwam anapan? Ni bakla. Iso adwa kami nga inikan na. Kasta? Kasla kasta diay sabong nga inlako na idinapan alawas. Diyan ngay naka 20K ni Nana Milyang. Ha? Inaksakit di mo't dumawat Ikanak nga ta. Ay kato na. Saan mo't anaimot ni Nana Milyang kat? O kita inikanda kami pa'y iti fertilizer nga i-apply me. Kasta? Ay, inak man mat nga rod ijay balayda. Dumawatak man mat. Kato na kumare. Tapno agmulat ay amin. Nay, papanam ba kay? Mapanak man ijay ni Nana Milyang lakay. Anya ti papanam ijay? Inak dumawat iti imulak asabong. Sabong. Wan, kasla tay sabong nga inlako na nga idinapan alawas. Nagngina ka naukat. Napan nga rod nagdawat da kumari dinak ang bakla. Ngam dinak mo't inayaban. Ha? Talaga mo tay jay adinaan niya. Napagsayaatan, di na pa'y iyawis. Nakitak itay ti imula na iti arubayan da. Di pa'y laaglaylay dagiti mula na. Bakit? Nasakit tinakam ko, lakay. Kaputa sa andak nga inawis, idinabanda. Apay nga agsakit tinagam mo. Wait, mapangkalang aruday. Ay, sa balilat ti panangawis da kanyak no bilang laeng. Anya, dumawat kamot iti sabaw pilaeng. Wan ko manana. Imulak man mat. Barang agbyag kat addan tumot ilako. Ay katwan dakkel mo't akatulungan no bilang napintas tao kat mailakaw. Kasta ka din, ana. Padawatan nakmat na iti fertilizer. Tikas iti interview kada kumari di na kan bakla. Ay won piling. Ikan kamot. Di ka madanagan. Saan abali ta adumat. Naggapupay ngamin dagiti fertilizer nga us-usarak ijay abroad. Impaw itjay anak kaw. Ay na, agyaman ak unay ha. Agdamot aramatak iti imulak asabong. Sabong betimot mo, pilay. Wan tata, sabong kan abono. Hangalaam, gay. Ijay man ay ni Nana Milyang tata. Napanag mat di mawat Naimbag lang nga imulak ijay arubayan mi. Ay, ikaw na. Ay, kasta mo jay sabong anangin na iti ilay. Nagruna ka umadanen, ti pista tinakay. Wan tata, Padwaam. Tapno mapadasam ti aglakaw, kas kanimilyang. wan. Masigurado. Nalaingak matkat nga agmula. Saan akas kinidina? Abasta intugkel na latan iti daga. Anya? Wan, iso ama sigurado ka napimpintas to na ito imulak ngam timula da adwa kinibakla. No kasano kalaad da? Nalalaad mo't man ang timula da. Ha! Nay,
Talaga pinaypaysom mo tinapandimawat iti sabong ha, bakay? Aywan alakay, napanak at talaga. Kita mo, adda sabong, adda pa'y abono. Nasingpot at talaga ni Nana Milyang kat. Kit imulam nga ro din ah. Ay kat, pag inanaanak pa'y mo't unay ka na ya. Kasangsangpot ko pa'y laang, pagmulaan na kon. Kit ibabad mo pa ilang nga ro tinalamis adanom dahita imit mo asabaw. Tapnusan, amalaylay. Ay unay kan. Aramidak matkat, nga makauray ka kumalakay. Jack pa'y nakaina na. Mala nga ro, aginana ka pa eh. Nakapalis ka mo, ibagay. Papanam ngay manay. Mapanak man ijayan da bakla. Ha? Nagdaga, nga mapan kay jay. Wan, mapan ko man kitaan di sabong ngayon mula na. Numayat matlaang. Anya? Amangan kit di mat no nalaylay. Ha? Nalaylay ngay bagbagam may? Kun nalaylay Akas lamot laang iti mabagbagi na. Bakla nga rod. Hoy, tangiwa mo man piling. Inton kwan, adanakangag. Kat, pudno mat. Anya? Malain na kun lakay. Inak kitaan ti mula ni bakla asabong. No nagungar mo't laang. Nay, apay nga akastoy mo ti itsuraan dagitoin mula masabong bakla. Apay aya? Kasla aglaylay damot. Sibugamot ngamin Ay, unay kan. Sibugak inton malim. Alangan sibugak ita kat nakapigpig sa tiinit. Malaylay Ha? Ay, si kaki dimet. Agi suro ka lang arudan. Alanganan pay. Umay kanto ijibalay. Pasyaram tumot ati sabong nga inmulak. Kitaam, adayo pimpintas ngam ti inmulam. Anya? Wan, pudno ti bagbagak. Ure ag pinus tata Ha? Adayo pimpintas ti mulak kunak tumat. Uray ti mula ni Dina. Aho? Awan awan dagita mulayo kumpara iti mulak. Ayun na, nagpintas mata. Dito'y sabong mo, mare. Ay, katwan na, Mare. Apay, diin mo lang. Maditirubmat na. Aglaylay mo. Gagangay na ata kaimulmula. Si kakit di mo. Ay, saan? Aglaylay. Amom no, apay. Gaputa imay ni piling ijibalay. Tinanawa na timula. Iso akas chay aglaylay. Ha? Amom mo tanti panagmat-mata dahi dya piling. Nagtadam. Amin amulagatan na. Animal. Wanumula. Ay, matay. Anya? Huwag na ti magbagak. Natadam ti mata kandila da dya babae. Ay mo na si putak lakaw maitay nga umay. Sumungsungad pa'y lakumakit pinasublikon. Anya? Kastoy ti insuro ni Nana Milyang aramidan. I-apply ti fertilizer. San ka di? Ay, wan. Kanawan ka no iti danon. Ken isibog iti mula. Ken saan ka no unay nga ado ti isibog. Ti tunggal puon. Wen, kumare. Matanda anak pa'y madag iti imbilin ng aramiden. Nang runa iti panagsibog. Nang runa pa'y kat sensitive day ta amula. Wen nga rod. Iso ang masapol nga annadan itikas na unay. Wan! Alwadan at talaga. Tanangina. Ay, barang no at dapay apumintas. Diyay sabong ko. Sibugak mo't iti fertilizer. Pumintas dayjay kumare. Di ka di madanagan. Naaywan ka mo ka. Iso nga amok asaan mo abay-bayan. Nay. Anya ka din dahi nga aramidan bangay. Makit kitam lang nga rudan nga abunwak dahi timulak asabong. Sa
Saludsudang pay lang. Kas kalaguuyong. Anya? Abunwak tapno at adda pay alumang to. Iti kasta, umuna ak ngaglako iti sabong ko. Ngam dadi na kan tigayim na alaad abakla. Ha? Ngam, aguray ka man. Kunak man no kanawang pay day tayo tidanaw. Santo isibaw. Isumot na isura dito packaging na. Wan, iso isurat. Kan isumat la ang tiing suro ni Nana Milyang. Ngam iso nga ron ti amok apagsaya atan ti mulak. Anya? Wan lakay, iso akastoy na latan. Ikargak dito'y puon ti mulak asabong. Kalpasan na, si bugak tumot na iti danom. Aya. Uray po utam. Napimpintas to ray ti mulak nung dagiti mula da. Ngamen, naidumduma ti panag-abunok. Puutam to. Nasaya at nasabat ka, Pilay. Nana? Kumusta mo tin ngay timulam asabaw? Nalalang tuda ka day. Ha? Ay, wan anana. Naglalang tuda. Kasla kanyak man lang ha. Kasla pagukrad asabong ko naman. Anya, Angaw ko lang, nana. Ngamuan, nalalang to timula kon. Kinapudno na, nagaplayak iti abuno iti kalman. kasta. Ay kat nasaya at tapno ad dapay alumang tao. Wan nana, iso na laang, tasaan ko akinanaw iti danom jay abono. Inkargak latay di poon timula. Apay ngay adi mo sinurot timbagakan ka. Ay kat, unique procedure mat anana. Amok ngamin ang napimpintas ti panaglang to dagiti mulak asabong iti kasday nga inaramid ko. Anya, si kamot gayam, kumari piling. Wan mare, Itaman pa'y asim marungkar ka dito balay. wan mare. Kita kumamot no kumusta mo tan dagiti mula masabong. Ay katuan ako mare. Anong pang-asim di mo kumamot uyawan ti mulak. Amok analalang to dagiti mulam. Saan mo't mare? Si kakit dimot? Umay ka, mapantay ijay likod. Ijay ngamin tinagmulaak iti sabong. Sa tanto ag merienda inton madamdama. O sige, mare. Anya ti kunam, kumare? Saan mo atinunaw di abono iti danong? Saanan ko mare? Rekta nga inkargak iti puon ti mula. Ngam adala tamot measurements na Kasta ka di? Saan nga ta madadaal di mulam, kumare? Ay saan mare? Anya madadaal mo't nga ibagbagam? Unique procedure dayjay. Naidumduma ko naman. Anya? Adala tamot originality ama ko na. Isu akitaan to. Napimpintas timulak ngam timulayo kinibakla. Kastoy mo itong lang nga dagiti mulak. Apay mas daw ka akasta tila nga nagitimulam bakay. Mas daw ka, gaputagkal ka lang nga kayon. Ha? Kita man day talangam. Kas kalanaksay. Kas lamay la nagitimulam ha. Ha? Dayta ti maganap ti agpakalay nga kasking ka. Lakay. Nagkunang amin nga ikargamlatan iti puon na dagita si bubukol nga abuno ha. Nga ora insuro da magking ka ti husto a procedure. Kwa? Anya ti amom, pagsayatan dagiti mulam ti naramid mo. Impaturay mo nga minti ugalim nga agpakalaing bakit? Anya nga ita, matayan dagiti mulam. Nalaylay da amin kita mangrugi pa yan na maksad. Lakay. Amom nga men, bakit? Nagpudot ti panawan. Sakit nagabuno ka. Kit napudot mo't lang ti abuno. Naimbag kumamot da distansya day ta abuno, di ta mulam. Ngam awan mo talaga nga pisok-pisok mulatan di ta ayan tipuon na. Ay kit maksit talaga Kas kalaobi nga kaya na, di kag pampanunot. Kunam lang no, laing mau.
ng bungog mo. Ha? Maawatam ti bungog. Bakay? Saan? Agpakalaing ti kaya nasaway. Aglakon tunda di na ken bakla iti mula da asabaw. Ngam sika, nga, ngamain, agpakalaing ka, piling. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, anya laki din. Bakit? Apay daytoy, Nay, anya dayta. huway tining krim daytoy. Amom ti usar na, Kag ibagam tajak matamaw. pagpapudaw iti kilikilay. Sino ti agus usar? Ne, itala ang makakita ak iti kasta. Apay adamagam kanyak. Hey, Fausto! Yes, Daddy? Anya, yes, Daddy? Ay, pay, tatang. Sino ti makin kukway ti daytoy? Ay, Allah. Di pampapudaw iti kilikili. Apay nga dati iti kusina. Bakla kan sa talaga. Ni tatang na niya. Lalaki Apay nga ron nga agus usar ka iti kastaw. Masikuranak dito nakangisngisi ta kilikili. Iso nga agus usara kiti kasta. Dagas saya. Tatang, day ta kilikilim. Ta sobra tingisit na. Agway tining krim ka man. Kaya't ko gagbali na soldado ni Fausto. Taday tati arapap ko, ajak na tungpal. Kahit mapilit mo nga raw no saan namot akayat tag soldado. Isugaro na sursurwak ngagbali na malalaki. Talaw ti manong na. Isuda ko at ipinagsoldado. Saan nga raw, ta nagsapat amat anang asawa, nagiti awanan bain. At ka nang itara iti babae, aging gaita, saan na nagpagpakita. Apay aya alagi pampayla ang dagita nga anak mo. Nasakit tinahim ka, italim makay kimbimbakitan. Saan da taman lang nga malagayip nga umay pasyaran mait. Ay, iso nga rod nga da ni Fausto aburidat nga anak ta. Taiso ti kadwata. Agsoldadaw ni Fausto. Itakder na ti pulikaya. Maturog tan. Dainton bigat. Ibaon ko amapan agaradaw. Ikitaltalaw. Saan mo akadwan? Ay saat. Tapno masursuro na ti agtrabaho. Itinadagsag. Magkatam diara daw. Magbagkatak mo ta. Sana kasta. Ibalay mau iti abagam. Ay, maperdi mo ti points ko, daddy. Dede. Talaga pagpungpungtutan at manain. Unan, mapana ko nagarado. Ungat ka nga ungat. Lepasam nga aradwan abay. Sa dino ti papanam, Fausto? Tumal na ka man na mga awag kanya kiti Fausto. Pwede kaya kung iyawag mo kanya. Nagan tinag-sexy, kan napintas a babae. Kastak mo ta talaga. Napintas kan sexy as seren. Ay nga maguray ka man. Lakwan ka iti whitening cream. Whitening cream? Ano kay dayta? Siyempre, pampapudaw mo Mabali na pang rupa, kan pang kilikili. Mayat ka ti daytoy? Kita ang ti kilikili ka. Oo. Pimudaw. Ay, bongga! Yung kilikili mo, nagpudaw. Siyempre, pimudaw to ba ito kilikilik? Dahil tanto lagi di rupa mon. Padasak man? Mga lakan Lakwam mat dagiti gagayim mo. At ang komisyon mo. Negosyante ka talaga. Ay, katuan Aywan gayam. At akadiyam amom akayat na ti agpapukis. Agpakulot. Kan agpamanicure. Kan pedicure. Ha? Taapay? Urno nga ida ijay plaza. Kasyak ti beautician da. Kasano a beautician? Kad nakabaklay ka mat iti arado. Kan adapay guy-guyudam anwang. Bayamon. Ayam, no dati amom analay nga garado. Ibagam, tatangda na ida.
Manong, aradum day tataltalo ni tatang ko at tatangdanan ka. Wala, day talaga yan. Tasyak, mapanak agpukis ken agkulot iti plaza. Tapno day tangdan ko. Pukisan naktumang magaya, mading. Ay, libren ton di pukis mo numalpas kang agarado. Day taman di kaya't kuking ka, ading. Alang arudan, Yung kanagarado iti kasta, malpas mo iti agmalam. Ni Fausto ka di daytan. Anti, iso dayta. Jay kay ayam ko ngay idi. Kundi make up mo't tan. Nasingpot anti. Managtulong ka dagiti naganak na. Dagiti kaya't natagpapuki, sumay kayon. Agpila kayo matan. Dagiti agpamanicure, ka nagpapedicure. Dagiti agpakulot. Ala, dito yung may kayon. Sige na, ala, dito na. Anti, anya pa paaramid mo? Ala, may kayon. Agpapukisat lang kuma. Ingkan ang makipila, anti. Kabaalan na ka di apukisan? Kabaalan na, anti. Kunakan ka lakay. Malpas ni Fausto ti panagarado na. Talaga nakakita. Si kanto mo nga main. Kanayon ka nga agdwa-dwa iti kabailan di buridak ta. Anay, agulay ka man. Sino nga na ito'y subungan? Nalpasa ko na nagarado. Ha? Sika tinagaradaw. Nene. Napanan ngayon ni Fausto. Apay, di yun nakita. At DJ Plaza. Plaza. Anya nga iter aramiden na ijay plaza. Mapanyo kita ay na. Agulay ka man. Abaya sika tinagaradaw. Tangdanan nak ni Fausto nga anak yo. Saan na kanong amin na masangot ti agarado? Aniya? Ay na, diyak samot malpas amin, ama serbisyuan, dagito at tao, nakadutamat. Ay na, Kasana itan, Faye? ay, inton bigat manan, Usaranda ka nung da kapitan na ti plaza inton bigat. Rumbong namin nga adda parlor mo. Ay na, saan ko pa yung kabailan, ti agi patak dari ti padlon. Isuti ka sa pulan. Bay am tayor nungak pa eh. Oh, Faye, datatanggan nanang mo oh. Ha? Ay na, apa ingay may da dito eh. Nakita dan ti ar-aramidon dito eh. Adumat gayam ti mabirukam no agbalin ka a beautician anak ko. Nanang, adang pagbayad iti kuryente. Ay lakay! Makabayad tayo iti kuryentay! Ijay daduma, pagpalengkim nanang. Lakay! Anya ti kayat mo agatangak asidaan, mapanak agpalingke inton bigat. Ay, nanang, anya ayat yan aramidin ni tatang. Bayam, agkabawsan. Aywan kayam. Nay, apay nga inyawatan nakpailaang iti kwarta. Igatang iti agas ni tatang. San ka di nga agpilay-pilay manan, talimtag dagiti sakan na. Jay rayuman na. Igatanga mo iti agas na. Iti kasta, saan ako nakuskusilapan? Intadmat laang ni Fausto, ditangdan mo anagaradaw. Intod na mo, itnana. Kunak na awan kwarta day jay abakla. Nalaing adumiskarte ni Fausto, nana. Saan ama ibusan iti kwarta? Taado ti amuna pagbirukan. Uwang nga raw. Isaw tinang pukis kanyak. Kitain nyo man? Damag ko nga iso kano timang tultulong kadagiti naganak na. Wow, talaga nga isaw, nana. Dagiti kakabsat na nagasawa da adagos. Kat pulaws asaan da maikan titulong dagiti naganak da. Iso aswerte da, kani Fausto, nana.
ti si Daen tayaw. Nang tiliwak iti manok, iso ti sidaan tayaw. Isukat nga agbalbali na bakla ni Fausto. Takanayo na manok ti pasidamkan ko na. Anya ngay kumati pa kainaigan day ta sidaan a manok iti kinataon na. Iso matinangag ko ngay magbagada. Iso ka no nga ado ti bakla ita. Gapaw takanayon ti panagsidada iti karne ti manaw. Mamati ka mo. Pagsidam iti bulbulong ni Fausto. Tapno saan nga agbali na bakla. Apay mat abulbulaw. Ikaw na. Makita kit no ada dito'y balay. Nang runa no kasasaw. Agin lalalaki ba? Agam, hindi nakita kay Plaza. No agraw. Kasla bakla. Nangagkupay. Di pa nagsauna. Bakla. Ha! Baklan sa talaga. Gorda, iti whitening cream nga impalakom kanya. Ha? Ay, buangga. Mayat ka no ngamin. Ay, amukon, mapantagala ijay. Ili, iti ado nga ilakom. Bumaknang tan samot tan, adi na oras. Ay, bonggang bongga. Fausto! Ay, hala, nakaring ni tatang ko. Nangagnatan siya. Ako nga? Amo matantilakay. Ay, agawid akon. Basta dyan nagsaritaan taan. Ay, wen, mapantato gumulti. Bakla kan samatin, Fausto. Nagkunamat kan ka. Lalaki tatang. Iso nga ron ako na kininanang mau. Asan nakaunay ang pagsidsidaan iti karni ti manaw. Taisun samat, ti pagbalbali na mabakla. Sikakit diya tatang. Di ka unay agsida iti karni ti baboy. Uno saan iti baka. Taiso ti mang pa-high blood kan ka. Nyalagid din ni tatang kun ayaw. Ano nagtumanin apukisan, paustaw. Ay, wanan niya. Ati dugmanan day tabuok mo. Ornungan na kami manan tamayat ti panagpukpukis mo. Ay, nakasapulan tayo ti parlor, nana. Kat iji balay yung aminan Ay na, ay saan mahiblad ni tatang ko. Rumba nga awatin na akasta ti kinataong. Anya nga'y kumati dakis na. Saan ka makaawat bakit? Kuna ka mapanak makimiting ka nagitipada ka mandalaon. Aya, meeting gayam ti bagbagam. Dan samot tultuling mo. Gagaangay ti bakit No aday bagbagak. Saan mo maawatan? Wow, ning ka makimiting. Ibagam kini Fausto. Tasana pumampanaw dito balay. Tamangan numa out of balance ka manan. Kat matumba ka. Malah mapanakaw. Ay, Ay, nanang? Ay na, napana ni tatang nanang. wow, mapan ka no makimiting. Mayat nga rod. Ay, abak dagiti mayat nga agpapintas dito'y balay. Dito'y ko ida papintasan. Ay sos, amangan no masangputan ida ni tatang mo. Bayam nga reklamo nanang. Kwarta da ito yan. Mapan ka man nagpapukis ka ni Fausto, nana. Wow, di ka no balay dati parlor na kat. Ala, sumaruno aktong agpapukis. Kat ayabam tumutin ani bakit mo? Ayun na niya. Nabayag ka, ngagberbirok iti manicurista ni bakay. Nalaeng ni Fausto nga agmanikyaw. Ay, tsak mo
man, pati umuna. Ay, mabiglaan. First come, first serve. Saan kayo magdidinuron? Apay, awan ay ati paglistaan nga, Meng. Ay, wala niya. Ay, nalipatak mo tan. Ay, kasapulan tayo taglista. Ay, mabitlaan. Taawag at tigayam ko. Sakti umuna, ha? Mabitlaan nga. O, mabitlaan. Saan kayo magsasao, ha? O, aday tagriringan di phone ko. O. Hello, Faye. Ay na, friend. Umay ka man dito'y balay. Itamit lang. Madam haakpay nga gilakla ko iti whitening cream. Ay, ala, umay kakit din. Kasapulak titulong mo. Sweldoan ka. Nay, anya si mapaspasamak dito balay. Ay, kwa lakay. Ay, apay asasam di pagnaak. Ay, kwa, madama ngamin nga agtrab-trabaho ni Fausto. Kinopupukis may. Adupay ti agururay ang mapukisan. Ay, inaramid na naparlor na ito balay. At tanto kwarta tayo lakay. Saan ka di nga isuti ka sa pulan? Kwarta? Ewan Ay na, saan ka nga agurut lakay? Awatem latan akas tati kinataon ni Fausto nga anak ta. Jalaki din. Di ba'y anak ko akayat ko nga pagsuldaduan. Kinagbali na bakla. Ala, indak mamut karpintero yo, tata. Amam da karpintero? Amok mo tata, nagadalak may. Ay, ikwa. Ay, nabagag tupay ni Fausto. No kaya't na ti agnayo ni ti karpintero. Ay, ikwa gamin baraw. Iso ti manggas gastos iti amin. Dito pa nagpatarimaan dito balay, gastos na amin. Isugay ang taggas-gastos. Ewan, napan ngamin ijay may sa aparlor na kahit. Ay na, nagbit ang nagprogreso iti biyag ni Fausto tata. At dan branch iti parlor na. Iso ang makapaaramid pa yan iti dakkel abalay na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din.